business seminars, opening doors to opportunities in digital transformation and creating business networks. From technology to farming, education to entertainment, sports and culture. Siphethe konke. The Eswatini International Trade Fair 2025 from the 29th of August to the 8th of September at Mavuso Trade and Exhibition Center, Gamanzini. We heard you were coming, so we saved you a spot. Eswatini Water Services will be at this year's International Trade Fair once again, and we're going there with the theme, digitally connecting every drop. At the heart of this theme is what driving convenience, transparency, and efficiency for our customers. We're saying through the innovations that we're bringing, our customers should experience a much better customer service. And we are going to be showcasing all of these tools that we have brought to the customer's convenience. You'll be understanding how our smart meters work. You'll also be seeing our very new innovation, which is the prepaid metering, which we've begun rolling out. We also will take this time to showcase to our customers the journey that we've been through as a utility, the meters that we used some years ago, and how we've transformed all the way to the prepaid metering solution that we are now rolling out. We're looking forward to seeing all of you there. It's also going to be an opportunity for you to pay your bills, to actually connect with us in whatever way that you need to connect with us. We're going to ensure that the service is very efficient and the service is right there to serve you. Maswati Lamahle, join us as we digitally connect every drop. Inibingelele ngiphinze nginimungele Maswati Lamahle nadide kwephetha usuku nidawube ntetfulelwa ngoncedile Mamba. Sicela sibuke ehloko lithambe embili Maswati Lamahle. Indlovu yemhlaba namuhla ikhiphe imbali esigodlweni eLuthethini kuthi ishuce ibheke esigodlweni engabezweni. Emakhosi yemhlaba ambathise libutho lembali ngetipho namuhla. Libutho lelichamuka khona ke eButimbeni lifike kahle khona esigodlweni engabeveni. Ngwane lomuhle nadi tindzaba ngalokuphelele. Indlovu yemhlaba lomangcebeza khweshe namuhla ukhiphe lona libutho lembali ukuthi lishuce liye khona esigodlweni engabeveni. Kanti ke libutho belikade liholwa ke inkosatana Sakhizwe nalamanye ke mazinyane. Iyanivusela indlovukazi Mbali. Ngozi. Ndlovukazi. Mhlekazi. Mbali. Ithiye kunene Mbali iyawubona umdlonga nenjabulo lekini imbali. Njengoba namhla kulanga lenu lelihlena kangaka. Ithi Mbali thanini niphuma nibheke ngabezweni Mbali. Kunale niphathisa kona endleleni. Mbali. Ithi indlovukazi Mbali ningakhohlwa imiyalo lenikhamuka nayo etikhulwini Mbali. Ndlovukazi. Mbali. Ithiye kunene Mbali nisathi
niphuma nibheka engabezweni nitiphathe kahle endleleni Mbali. Ndlovukazi, Mhlekazi. Ithi ke Mbali thanini nishuqa Mbali nitigweme tingoma letitawuveta amasiko ethu amabi esiveni Mbali. Lokungaba tingoma letithukako Mbali. Woz. Ndlovukazi, Mhlekazi. Mbali. Ithi kunene Mbali iyaniphuthata ningayilahli inhlonipho endleleni Mbali. Ndlovukazi, Mhlekazi. Ithi kunene Mbali shangathi amavudloti namvela inkhandi angahamba nani endleleni. Ngo! Ndlovukazi, Mhlekazi. Sabo kumfalo manfeshu. Libutho njengoba ke indlovu yemhlaba helikhokhile lona libutho ukuthi lishuce libheke khona esigodlweni engabezweni lithide ke libutho nalifika ke khona engabezweni lefike ke lemukela tipho letichamuka kuwe emakhosi. Libutho lembali lithide nalifika esigodlweni engabezweni ngemuva yokushuca lichamuka esigodlweni eluthithini lwaqale lwaphaka lapho ke kuphakwa khona njengenhlala yendeka kube sekuba nesigaba lapho batfola khona tipho letibuya emakhosini yemhlaba. Kanti ke eminyakeni losetulu yamakhosi embathise imbali ngato ke tikipa takanokusho takayimbali foundation kanye ke nabobhaki. Umsakade wechannel yeMaswati utfoleke lithuba lekukhulumisana nalenye yembali lebonge kakhulu emakhosini yakhutalwandle yasho nekwekuthi seyitawuphatha kahle etikolweni kanti sicale sakhulumisana nendvuna yembali Vivane Hlatshwako lobeke kanjena. Lengakusho nje ukuthi umshuco ube muhle kakhulu nokuthi uyabona kokuthi cishe imbali yonke vele lemsebenzi beyivele iwulakathele kakhulu. Nathi netipho letiphume emakhosini inkosi ingabe nathi nje. Hawo Nkosi kwekucala ngaqala enkuteli bayethe wena waphakathi. Sikuteli bayethe ngonyameni awu sesiyabona nathi etikolweni sesitawuvele sibe bahle sigabe obhaki bethu sifake netikipa tethu Nkosi siyabona. Sanibonani bonkhosi igama lami ngizemahlangothi ngokamntamba. Siyabonga emakhosini ukuthi asihostelele umkhosi njengalona sesiphile nemphako ekhamba ekhaya. Siyabonga Nkosi. Kuthatha lenye imbali ukuthi ite emhlangeni. Singakhuthatha nalenye imbali ukuthi nayo ite emhlangeni itokhona kudohlehla emakhosini ithole lo. Sanibonani Mbali, ibito lami ngilelikhethela Maziya. Ngisuka kalanga kaba beChief Jozani. Umhlanga sengimhambe silonyaka wesi4 ngikutile ekucala emhlangeni but nje lokusengacala angisakhona ikuyekela. Ngayikhuthaza nembali ukuthi ite emhlangeni kusifundisa lokuningi kuhlala nebantu kuphilisana nebantu kuve nebuntu kwathi nekuthi labadzala funa sibahloniphe nekutiphatha. Angicangi ukuthi iphatha into lenkulu lengifundzile solo ngide emhlangeni. Ngathi bayethe wena waphakathi ngiyabonga chef bakangwane ngiyabonga enkosini na kuDlovukazi. Malami ngibanzile ngamandla sisibonga. Ngiyabonga kakhulu enkosini la siphekona. Noma kakhulu labanye bede bobhaki but lokho sebawutholile sebatokhona kuphatha esikolweni bayekuyofunda lo bebangakhona uku-afford abantwana babo. Siyabonga kakhulu enkosini. Bayethe. Kanti ke libutho lembali likhombise ukuba libutho lelinemfutho nemandla sibili njengoba noma befika khona esigodlweni engabeveni bebasoloke banawo umfutho wekuchubeka nawo umshuqo njengoba batawuchubekela khona ke ditsitsini lapho batawugeca khona. Etindzabeni temsakado wechannel yeMaswati biyakhanyisile mabuza titfombe nguGary Carlos sisigodlweni engabezweni. Libutho lelichamuka khona ebutimbeni libuyile lafika kahle esigodlweni engabezweni
lethwele tinyamatane talo kubhekeke ukuthi namhla kusihlwa silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu silikhiphe lishuce liyofika esigodlweni yeLutsitsili lapho khona liyofike lethwele tinyamatane kuyo indlovu yemhlaba. Libutho leliqhamuka khona emkhosini webutimba namuhla litheleke kahle esigodlweni eNgabezweni liphetheke tinyamatane talo. Kanti-ke kubhekeke ukuthi emva kokuthi silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu silichithe libutho lembali kuthi-ke liyogeca wona umhlanga bese-ke sishucana lelibutho kubheka esigodlweni eLutsitsini kuyethula-ke dona tinyamatane kuyo indlovu yemhlaba. Edinzabeni kubika Ncedile Mamba nginadona Miss Matimba esigodlweni eNgabezweni. Litiko letempilo ngekubambisana namhla buhlangene namhla bahlangene nebetindzaba kutokhulumisana ngendlela yokubika kahle tindzaba letfwa ekhatsi kutibulala njengoba kuyintfo lebonakala seyanze kakhulu eveni. Loku kundlulela lona lilanga lokugubha kugwema kutibulala letaba mhla ka-10 kuyo inyanga leSeptember. Kanti-ke sicubulo salonyaka sithi changing the narrative, start the conversation. Indlela betindzaba lababika ngayo ukuthi umuntu utibulele kanjani kuyaye kube kunemthelela kulomunye-ke umuntu lonayo-ke imicabango yokutibulala. Kungako-ke namuhla litiko letempilo namhla buhlangene bahlangene nato tinsatheli noma-ke tindlu tetindzaba kutococisana ngendlela yekubika tindzaba tebantfu labatibulele kanye-ke nekuhambisa yona imilayeto kokuthi bantfu bangakuvikela kanjani ukuthi batibulale uma ngabe sebafikelwe ngulomcondvo loyo. Sithi-ke asesicocisane netinsatheli sitokhona kokuthi phela sihambise umlayeto lokahle lo tawukhona kokuthi ube nalokunakekela kubantu uvikele nalokutibulala njengoba sibuka ukuthi 10 September mhlaba wonke utabe uhlangene ukugubha lelisuku la khona sithi asivikele kutibulala khona kwebantu. So sinaloko ukuthi-ke tindlu letehlukahlukene tetinsatheli tawukhona lokho ukuthi tihambise umlayeto lokahle ngokuthi bantu bakhona phela ukuthi bona noma sebangalungi basemathubeni asonzela ukuthi bangagcine bathatha impilo yabo. Bakhona futhi nokuthi bathi ukuthi babika kanjani noma sekwendekile ngokuthi lo mnye sowuhambile emhlabeni ngenxa yokutibulala babe nayo indlela yekubika ngoba sikhulumisa nje ukuthi kulesinye isikhathi le ndlela lesibika ngayo esiveni lo munye lo lapha lesingamati utayithatha le ndlela leyo yagcina athi no nami angihambe ngoba abantu bayahamba futhi bathi bahamba ngana indlela naye sebaphumulile ngoba kukhona lokukholelwa kulabanye lokuthi nangifa ngiyophumula ngoba kuba naleti inkinga letikhona engcondweni bantu bakhungethe inkinga letahlukahlukene bativele bangasakhona ukuphila beve kuphila kungasabafanele ngilapho-ke lo thola ukuthi bese babuka indlela emfisha ukuthi bangatiphumta kanjani. Ngakho-ke lokubika emithonjeni yetindzaba lokuthi sekwendekene kupita ukuthi vele sihlangane nebetindzaba sicophelisise ukuthi siyibika kanjani naloku lokusetshenziswa esikhathini esiningi ukuthi bakusebenzise batibulele ngako bantu sibuke lokuthi sikuveta kanjani. Lesi sikhathi uthola ukuthi kude lesingeko seksithi sikuvete ngoba abantu abanye bathola indlela yetibulala. Lo sikhuluma nje incumbi yabantu bafuna ukutibulala labanengi bafuna indlela yetibulala naseva ke tindzabeni ukuthi khona lo sakhonile ukutibulala ngekusebenzisa nako naye uthola kulikhambi lokho siyakusebenzisa. Loku kuyingcenye yalo litiko letempilo yekwantisa abantu ngendlela yokuvikela ukuthi batibulale njengoba mhla tilishumi kuyona inyanga leSeptember kutabe lokugujwa lona lilanga lokuvikela ukutibulala ngaphasi kwesicubulo lesithi changing the narrative on suicide, start the conversation. Edinzabeni kubika Ncedile Mamba nginanondobeko Thabethe eMbabane.
Bycash Hardware offers a wide range of industry-leading painting material from roller brushes to a variety of durable paints. We have everything you need from high-quality aluminum windows to elephant doors. Bycash has the best electrical materials such as conduit pipes and house wires. High-quality roofing material like strong timber, heavy tiles, IPR, corrugated iron and nails. Visit Bycash today and get the strongest building materials such as wheelbarrows, mesh wires and reinforcements. We offer the most popular cements. At Bycash, we have unbeatable prices for irrigation pipes, maize and water tanks. We offer convenient delivery from all our branches across the Kingdom of Eswatini. For more information, contact us at 24371 710. Bycash, buy quality, buy it less. Months of waking up ngeluvivi. Months of bringing together Bantu labahlukene. Different parts of the same engine. Gearing up for 300 exhibitors, an expected 70,000 visitors, and 16 business seminars. Opening doors to opportunities in digital transformation and creating business networks. From technology to farming, education to entertainment, sports and culture. Siphethe konke. The Eswatini International Trade Fair 2025 from the 29th of August to the 8th of September at Mavuso Trade and Exhibition Center, Gamanzini. We heard you were coming, so we saved you a spot. At Corporate Build Hardware, we don't just supply building materials, we build dreams. From the foundation to the finishing touch, CBH has everything you need under one roof. With strong, reliable cement options to lay your groundwork, premium range of paints, paint accessories and brushes. Trusted electrical supplies including pipes, wires, switches and plugs to power your project. Durable plumbing solutions from copper, PVC and galvanized pipes to a full toilet set that keeps everything flowing. A wide range of general building materials including high quality timber and corrugated or IBR steel for structure and stability. Corporate Build Hardware. Build your dreams with reliable materials. Eswatini Water Services will be at this year's International Trade Fair once again, and we're going there with the theme, Digitally Connecting Every Drop. At the heart of this theme is what driving convenience, transparency, and efficiency for our customers. We're saying through the innovations that we're bringing, our customers should experience a much better customer service. And we are going to be showcasing all of these tools that we have brought to the customer's convenience. You'll be understanding how our smart meters work. You'll also be seeing our very new innovation, which is the prepaid metering, which we've begun rolling out. We also will take this time to showcase to our customers the journey that we've been through as a utility, the meters that we used some years ago, and how we've transformed all the way to the prepaid metering solution that we are now rolling out. We're looking forward to seeing all of you there. It's also going to be an opportunity for you to pay your bills, to actually connect with us in whatever way that you need to connect with us. We're going to ensure that the service is very efficient and the service is right there to serve you. Maswati Lamahle, join us as we digitally connect every drop. Indvodza yeSwati ithatha sinqumo onke malanga kodwa tonke isinqumo sinyele simako sicame ngolesingasiso nje sanamhla kuphela kepha sikulungiselela nelekusasa lakho ngekonta i-smart card inciphise emathuba ekuthola i-HIV nga-60% ngaphindze nganciphisa emathuba ekuthola bogcunsula akusiko njengami kuphela naloyo lengithandana nayo uvikelekile kumdlavuza womlomo wesibeletho njengemuntu wesilisa nginensayaya ekuvikela loyo lengemthandzayo. Thatha isinqumo lesihlakaniphile lamuhla. Vakashela umtholampilo loseduze nawe noma ushayele inombolo yamahhala 2030 uhambe uyosoka. Soka nawe nomlayeto ulethelwa litiko letempilo.
Baby, mina ngiyesaba ukuthi ngempela banganginikela amaphilisi njengoba ngikhohlwe ikhadi lami esipili nje unyaka sinakala ngomuzi. Sitawuchaza baby. Maybe but does understand. Sanibonani. Ningesabi. Ngiyamukela bonke abantu labatothatha emaphilisi eHIV. Ngiphinze ngibeluleke. Ngingonesi, ngikhonela wena, ngiyavelana nawe, ngiyadilalela tikhalo takho. Ngiphinze ngikuphendule kahle ngoba ngiyadi ukuthi impilo yakho ibaluleke kanganani. Vakashela umtholampilo loduze nawo uthola isito. Akudzingi ukuthi uze uye lapho wacela khona ukuthatha amaphilisi akho. Lo mlayedo ulethela litiyo letempilo. EU iba nguwe. Sinamukele eMaswati lamahle simukelela abasanza kuvula umsakato channel eMaswati sibongela abasolo bahleli kanye nathi sitawuchubeka nato tindzaba tinkampani letahlukahlukene solo tiyachubeka nechazela sive ngendlela yekusebenta kwato namuhla ke umsakato channel eMaswati uxoxisene nato ke letinkampani. Njengoba kuchubeka wonaka umbukiso we-Eswatini International Trade Fair lapha indasi kaManzini Mavuso Trade and Exhibition Center, umsakato we-channel eMaswati soloko uyachubeka nokukhulumisana nabosomabhizinisi labaganekise khona kule ndzawo. Lo muhla tinkampani letikhonile kukhuluma nawo umsakato ngiloke libandla letelukhetfo inyuvesi yakhona eSwatini Christian Medical University eSwatini kanjalo nebaka BSA lapho khona bebachaza kabanti ngekusebenta kwetinkampani tabo. Christian University sina 8 wema-programs. Lama-programs lesinawo kwanyalo sinalensha nje bathi medicine, sifundzisa i-Bachelor of Medicine, Bachelor of Surgery. Sine Faculty of Health Sciences lapho sinabo nursing, pharmacy, medical laboratory science nabo radiography. Sinabo ICT Christian. Sinema social sciences also. Sine psychologists nabo social work. Ngathi ngesipheceleti National Airline. Si njengetindiza vele sithatha abamvu phasi sihambe emoyeni emgwaqweni. Sihambe emoyeni umgwaqo ethuletule emoyeni simikise bantu etindzaweni letihlukahlukene. Ibuke tinfo letiningi ungayisebenzisa ku construction econtrakini, ungayisebenzisa la ekudleni kuthi food hygiene, ungaba ngi-inspector wetinfo letihlukahlukene depending ukuthi wena nguphi la office kusebentela khona. Ngicela besine certificate, ngicela acacise lapho sinyalo sisine diploma high certificate. Siphinde sibeke nayo ke i-plumbing leng 18 months, sibe nayo ke motor mechanic, electrical wiring. Liyadenda tinhlelo liyahambela. Uyakhumbula ukuthi kulomnyaka sike sabana career expo lesiyendelwa libandla lenobe i-Ministry yaka Education kanye naleyo yaka Labor. Sahlangana nabantu abesikolo kwaba kuhle ukuhlangana kwethu, babona nabo ukuthi nembala abanayo inzima lekufanele ukuthi bayidlale. Lo msebenzi ke siyawuqhuba nasemiphakathi, siyafisa nekuyofika nasetinkundleni sisebafishane ngalolo hlobo. Kepha siyakholwa ukuthi nanani nje nibe umsakato ningasendela luhlelo ukuthi asesicocisane nesive nifake isandla nani ekusiteni eMaswati ukuthi aliphathe kahle lelive lawo nentuthuko ibe seyiyalandzela kanje. Mula sport wenda i-gambling in essence senda logo, but bantu bayadi ukuthi kunendiza kamla sport ngilaba kwati kakhulu, but also siyabhejisa ibhola ikakhulu nyalo ngoba sabuyile ema-leagues bantu vele bakhona bayadlala kakhulu kamla sport. Kulamalanga sinayo competition lekhona i-crash and win competition where nakhona udlala indiza but letiningi letindiza lesini. Kanze tinkampani tiyakhuthata ukuthi uma tifisile kuveta noma kuchazela sive kabanti ngemkhicido yawo tikhululekile ukuthi tingavakashela wona umsakato we-channel Maswati la ukanekise khona kubikana nto bekuthabetse ndzabeni channel eMaswati kaManzini. Mlamuli Dlamini wakumagele kahlathi ubanga olusitolo kwakhelwa indlu leqinile. Mlamuli wathuma ngendlu yesitezi yelutsaka uthi lendlu yakhe angeke azayibhilide ngisho noma ngabe sonayo lena lensha njengoba leya unelithando loluningi ngayo. Mlamuli Dlamini wasenzaweni yakumagele kahlathi akawuvala umlomo ngelusito lokwakhelwa indlu uthi noma isengakapheli
kodwa uyabona ukuthi naye sewutawulala endlini lanelithemba kuyo njengoba kutata imvula. Ngiyabonga lokuthi bakhona ukungicabangela nami bakhombakalisa ukuthi bantu labanenhlito letinhle lokuthi babe sebangikhumbula ukuthi bangakhele nasakhiwo nasi lengikhanza ukuthi sifeza lamaphupho ami la benginawo ukuthi ngihlale endlini lephephile nale khonako nje ukubamba izinga vele leselikhona nyalo nami ngiyakhanza ngimuntu. Dlamini uthi sitezi lasakha ngokutikhandla seludzaka angeke asibhidlide njengoba ufisa ukuthi nalabo labafisa kutosibona bete basibone njengoba sakhiwa ngekucophelela lokukhulu. Lesakhiwo sengaba naloluthando ngoba lesakhiwo sikhonile futhi ukubeketela timo letimadima. So sesibesakhiwo bese singenta nje ukuthi ngisethembe ukuthi kusakhiwo lesikahle siphindze lesiphephile. Kusiphindze ke sengibona nalabantu ukuthi bantu bayafisa lokusibona lesakhiwo. So ngaleyo ndlela leyo sengibuka ukuthi asibanike lithuba nabo bantu. Ngoba abantu nabaselo bafuna ukuthi bafisa ukusibona kusakhiwo futhi lesingasiso lokho kusede ubungoti lesikhombakalisa ukuthi singaba nabo. Ngicabanga ukuthi nje sikahle lesakhiwo sihlale sikhona. Ngekhathi kwalesitezi seludzaka kunetinto letifaka ekhathi gesi, emanti kanye neligumbi lekugezela i-bathroom. Etindzabeni kubika Ncadile Mamba kuMagele kaHlatsi. Enyangeni lefile Silo semhlaba inkosi Mswati wesithathu sesikhiphe yona imbali kuthi iyogeca umhlanga khona ke disithini. Silo siphindze futhi samemetela kuthi imbali seyine ndvuna lensha lokumbonge weHlatshako. Njengoba imbali bese ilaphayi esigodlweni engabezweni ngemuva kwekukhishwa ngiyo indlovu yemhlaba esigodlweni eludzitsini imbube yemhlaba ibese iyatheleka khona-ke esigodlweni ingwenyama itheleka nje ichamuka laphayi esigodlweni yehlane lapho bekusolo kuchubeka khona bona-ke butimba lobuthethe amalanga lamane ingwenyama kanye-ke nelibutho lemajaha lifike nato-ke tinyamatane lashwila imbi kwembali ngaphambi kokuthi kuchubeke wona-ke umsebenzi. Imbali-ke ichubeke nawo umsebenzi lapho icale khona yagidza tingoma temimiso letimbalwa embi kwaso silo semhlaba. Kanti-ke ingwenyama yemhlaba bese iyayibusisa yona imbali. Inkosatana Sakhizwe lekuyona hola lona libutfo lembali ibese iyahamba iya enkosini kuyawuthatha yona-ke imilayeto. Imbube yemhlaba edumise kakhulu umgcumo nemfutho wayo imbali lobonakalako yase seyibusisa yona imbali ngendvuna kwatise ukuthi sekube ngemalanga lamadze solokude-ke indvuna kulo libutfo. Ingwenyama yemhlaba yebusise Bongiwe Hlatshwako kutsi kusale kuba nguye indvuna yembali. Bheka khona-ke titsitsini imbali leseyincane ngeminyaka itawugeca kabhamu sakhe kuthi imbali leseyikhulile yona iyogeca eMphisi Farm.
Imbali kubhekeke ukuthi ichubeke elangeni lakusasa igece wona-ke umhlanga editsitsini kabamsakhe nasembisi farm etindzabeni temsakato ichannel yemaswati kuyakhanyisile mabuza titfombe nguGary Carlos sesesigodlweni eNgabeveni. Stisha sibeka lapho tanamuhla maswati lamahle singakade phethe ngalokuphelele sidabhinza lihloko taleti lebethamba embili. Silo somhlaba inkosi Mswati wesithathu sesikhiphe libutho lembali ukuthi lichubeke editsitsini kuyogeca umhlanga. Indlovu yemhlaba noma Ngcebeza kakhweshe namuhla ukhiphe imbali kuthi-ke ibheke esigodlweni eNgabeveni. Emakhosi emhlaba ambathise libutho lembali ngetipho namuhla. Libutho lebelise emkhosini wokutimba namuhla-ke libuyile liphethe tona-ke tinyamatane. Tiyaguca maswati lamahle kubukela kuhle etinhlelweni letilandzelako nisale kahle.